penalty lola phola ke sibhekele phola ke mbukeli njengobona ke lapha ke hayi penalty ngempela ke leya kuyena ke uSantos ihandball leya utshathe kahle ke uKhumalo lapha asazi ushabani ke penalty esikhathini esiningi Ndlondlo bashisa Ndlondlo phakathi ke Ndlondlo eletha ngapha eletha ngale ayabuya manje amathemba kuyona ke khona ke iMarumo Gallants mama Pagania ngoba ke maku 1-1 kanje amapagania anethemba ukuthi ke mhlambe ke uzophela kanje lo mdlalo ke sibhekele penalty hayi penalty engadolikelwa le ipenalty